Lalaki din! Nagadumatan day ta pinalingkin, mare. Amo matan mare, nang rugimanan ti panag-ieskwela. Iso amang sapul nga adalat ti istak asidaon dagiti duha nga anak ko. Sa bagay mo't di Uray siya, mapanak mo't ijay ili inton madamdama, kalpasan ti panaglabak. Ha? Mapanak man mo't gumatang iti abasto dagiti anak ko. Wan amare, nalaklaka ngamin no ijay ili. No dito'y lang tersena ti paggatangan, ay na, nagngina si ka. Ay wan amare, naku namon. Manulaang ti magatang ti sangagasot a piso. Sapay nagdadakkel ti ganansyada no kwa. Alamare labsan ka pa, itaado pa'y timapan ko aramidan iji balay mi. Asikaswag ti usaran manin dagiti anak ko inton bigat. Apay, napan kagayam ija palingke, mare. Ha? Ay wun mare, nasapak ka na pan itay bigat. Anya, napan ka akasta ti kawus mo, mare? Ha? Katwan mare, apay ka di? Ay unay kan, mare. Ura ija palingkilaan ti papanam, agkawus ka kumamat ati kawus a presentable. Anya? Anya, matanday ta kawus mo, kasla nisnis mo. Day ta pajamam, kasla panturog. Anya, lakit din. Si kakit di mat mare. No shock. Okay lang akas ti kaus ko amapan iji palengke. Anya ko ba? Apay, saan ka kadi amabain ka dagiti tattao a makakita akas ti kawus mo? Iti kaano man, sa anak amabain mare. Uray man no kadaanan akawas ti usarag amapan agpalengke. Laki ti nadalos ka nalabaan. Anya lakit din. Awan bibiyang ko no anyat maibaga dagiti tattao ti aglawlaw ko. Anya lakit din. Di kalat ta baybayan bakit? Bayam nga uyawon na ti panagkawkawis mo. Kat isumat. Bibiyang ko kumakin kwa na. Uray man no katawaan na. Whatever ako na. No apay mo dakas jaya kumarim. Naglaing nga agdilaw. Kun aguyaw iti pada na tao. Isupay Di na pa'y kitaan nga umuna ti bukod na abagi. Sakbay nga agdilaw iti sa bali. Disinding agpaiso ti kawis na tunggal rumwar. Ngamay na. Saan man a panaguyaw? Ngam agkakanat mo ti utang na. Ay pudno day ta imbagam lakay. Kundi disente. Ngam uray nala ilumlumangan dagiti kolektor amapan agsingir di tabalay da no maminsan. Nagalas ti kasjay nga ugalay. Dilawon na ti pada na tao. Ngam no bukod na bagay. Saan na makorektar? Ay, unay nga ugali ti kaaroba. Isuasi ka ba kahit? Saan ka mo't nga guyaw? Saan anasaya ti kastang ugalay? Ever since ako na, awan pa'y ti amok nga inuy uyaw ko lakay. Taamok asaan anasaya ti kasta nga arami. Anya lakit din. Dila agbain mo't dadya Adelia. Si kapilaang mo't ti uyawan kan dilawan na ti panagkawkawas na. Ewan ko sa kanya. Imbagam kumaakan kwa na mare. Oray kastoy ti panagkawkawas ko, at least adda ornong ko. Saan akas kan ka naglaing kang para mag-abak nang ngam ado mo't ti utang mo. Nagsasanga. Dayta ko mga ruti ibagak mare. Sa anak mo't ngamin amanakya paakas kan kwa na. Ibagam day tamare. Tapno masagid mo't ti salbag arik nana. Anya? Iso kung didilaw, tano agbado kat disente. Agasa man, tauray mapanlaang gumatang di taasidag, kat masapul ang nakasukat. Nakali ti pantalon na, nakajag at t-shirt. Ngam, ay ukis ti saba, ado ti utang na. Ay, naku namon mare. Uray laag lamang no adda mapan a kolektor iti lending ang nakautangan na. Anya laki din. Ala, bayamon mare. Addan tulata ti aldaw ang maibagak day taken kwa na. Amo mare, amin abaklaan amok, nadalos ti kukuda. Ha?
Sikaman pa iti bakla akas ti kukuna. Nagdungrit. Aniya, si kamat mare. Amom nga ro da nagapuag iti bangkag, siyempre, marugita na talaga ti kukok. Anjalakit din. Ay namare, saan arasunday ta? Di ka pa'y lako na akasta talaga ti kukom. Di ka pa'y makapadalos man. What? Kita man na kita kukutisaka kan imam. How come? Hoy, Maridelia! Narugitan ti kukok ta nagapuag iti bangkag. No adabarikot mo, saan mo apagpapasan ti kukok maawatam? Ha? Gapulaang ta nakapamanicure, pedicure ka, uyawam ti kukok, una yan, anyalagi din. Unay saan na madalusan ti kukok, basta awan ti ado nga utang ko, awan ti pampanunutek, kan makaturog ka na saya at no iti rabii, salbag ka, Aniya, uray ni Mariluding, inuyaw na di ba nagkaukawas na? Wan, Mare. Awan nga rod at talaga ti babain na dayja babae. Di la nagbain ang tidanga. Niluding pa'y nga da na talaga na trabaho, kan ada urnong na, ti inuyaw na. Ha, ti awanan bain. Day tangarod, gapula ang tanakita na tikawas ni Mariluding adaan. Dinilaw kan inuyaw na. Ay, anya lagi din. Ni Mariluding, uray kasjay as simple di pa nagbadbado na. Ada makita apundar, urnong kan trabaho na. Ni Delyangay kuma. Ha? Kaslamas adu ti utang na, ngam ti aldaw na anabati di ti lubong salbag. Si kakit dimat, Mare. Tila ibagbagam. Katuan mat, puno mat, ribo ti utang na iti agdudumalending. At adu ti utang na ngam ti aldaw na anabati. Sakit nakauyaw? Uyaw na pa iti kukok? Bayamon, Mare. Kas iti kanayon mo nga ibaga. Uray simple tayo laang. At least, awan utang tayo apang panunutan. Kan pagparparikutan tayo nukwa. Ay sabagay magadi Pudnula unay, mare. Pangaasim Berto. No adda umay ako lektor. Ibagam nga awanak. Ibagam nga danapanak. Anya? Ay, salbag detang aramid mo si Kadilya. Ha? Agutang-utang ka sa kastat aramidim. Ilimingam dagiti umay agsingir. Awan pa'y nga rod pagbayad ko, Berto. Anya lakit din aya. Ay, saan no adda umay akolekto, ibagak nga adda ka dito. Marwam kan iti kastang aramid mo. Anya? Naimbag ko man no dagiti kwarta nga utang mo. Iti agduduma apagutangan, ket inusar mo anagrugyan iti uray basit laing anegosyo. Ngem saan mit? Taday tapasig nga agkakangina akawis, tinapan mula ing ginatgatang. Lakay. Sa ita, agliming ka, no adda umay agsingir. No rumwar ka dito balay, kunamlan asino ka abaknang. Pasig anangin at usar mo. Ngem adu umit tinakautang nga mga ilimlimingam. Salpag kamit. Oh, Mare, si Kamat Gayam. Ay na, Mare, imaya kung dito'y balayong. Nagbayag anaguro uray di kolektor ijay balay mi. Ha? Padpadaanan nakalumabas ijay, ngam adda ka laang magayam dito'y balayong aglamlamang. No kastangawan pagbayad mo, makisarita ka itinasaya at, Mare. Saan akas na apaguro urayam di tao? Kwa, Mare. Unay ka ngaminon day tamare. Ado tinakautangam. Ngam awan met apulos ti pakakitaan iti inut utang mo. Tapasig met akawas ngagkakangina tinapnapanan na. Ha? Tapno laang makuna nga adda ka ba alam iti biyag? Ay una yan. Ay, saan ba't akas ta, Mare? Sakit adda pa'y ganas mo nga aguyaw-uyaw kan agdilaw iti padam a tao.
Naimbag pa'y ajay uyawam ta simple a tao ngem adda ornong na. Saan akasken ka? Managpamarang kaabak nang ngem adu met tinakautangam. Anya? Nakababain mo day tang haramid day di Adelia. Mare, Ayun mare, day tati bagbagaken kwa na. Kundi uyaw itipada na ngem managpamarang met abak nang nga adu met nakautangan na. agasam man ngamin. Amin ang nakautangan na ang lending company kat nagdadakkel agatad ti loans na. Wen ngem pasigla ang akawus na ang hinginaan tinangipanan na. Iso nga ita, marigata nun ngagbayad. Ila ako na dagiti kawus na ali. Kas kada levi's na tapno ada pagbayad na. Asino nga'y matimayat agumatang mare? Sa bagay matkit di ah. Ita, kasla tao iti bakir nga aglemlemeng no adda mapan a kolektor. Anya laki din. Una yan, nakababay na dahi ta istoryaan na bakit? Aywan ah. Ado ti nakautangan na. Di na pala ngamin innegosyo ti inututang na. Sana kasi nga inggatang na lang iti agkakangina kawas na. Kat, tapno adda pagpasikat na alakay. Si Kamat. Kan, tapno amin apapanan na kat agpamarang abak ng kano. Gapo iti panagbadbado na. Ay, nasyakla may isa. Saan nga umdas dahi ta rasom? Tapno iso ti makagapo nga agutang iti dakkat. Aywan ah. Anya nga ita. Kaslaan niya nga aglamlamang no adda mapan a kolektor. Iji balay da. Kasi pekit din adag iti kolektor. Amang hanhanting kan kwa na no kasi adida amo ti ayan na. Ay, una yan. Diyak mo, na niya klase pa nagpampanunot ti adda iti dayja kumarin bakit? Si kamat gayam ti masabat kumare. Ha? Aywan mare. Apay, dilawom ka di manan ti kawis ko adaan. Kasla nisnis ko namanan. Ah, ay kwa. Saan mat, mare? Si kakit di mat. Lakit di ah. Naimbag man ta nakapanunot ka. Kat inikat mo day tanga ugalim mare. Ha? Saan nga min anasaya at nga agdilaw-dilaw iti sabali a tao. Nang runan no pa nagkawkaws lang kat katawaam. Mare. Tadi ka mo adag kita uyawom. Kat isuda ba iti adda kwartada. Isuda ba iti adda urnong na. Anya? Mare, saan nga iti panagkawkaws ti pangibasaran tapno uyawom jay tao. Kita man ti sitwasyon mo ita. Kasla kalapimpiman nga aglamlamang no adda umay amang... Kasla kalapimpiman nga aglamlamang no adda umay nga agsingir iti ado nga utang mo. Mare. Isu nga ikato mo na nga ugalin ta nakababain adi. Agpampamarang kala ang abak nang iti panagkawkawas mo. Ngam kinapudno na kat ado matgahim utang mo. Ang babaing adi ako na ti kalanguya. Anya lakit din. Anya, napaison kay timbagan ni Ludingking ka. Lakay. Dahita ti maalam iti naman nagayaw mo nga tao, salbag ka. Di ka lamabay, hindi kas tangaramid mo. Gusto matan alakay. Di mo kaya tinadinggin ti ibagak tapod numit ngamin. Kundi uyaw ka, ngam si kamit ti awanan. Ngam jay tao nga uyawim, isumit aglalpalapusanan, nawatam. Ha? Awan da ito eh. Awan utang na nga ilimlimingan na. Iso makaruwar iti anyaman nga oras akayat na. Sa nakaskin ka, sa kalarumwar no itirabi nga amum nga awanin ti umayagsingira kolektor iti lending. Anyalaki din dilya. Oh! Damag ko, binagaam ka nun ni Dilya, idi na minsan nga daw bakay? Ha? Aywan lakay. Nasabat ko ngamin ije kalsada. Kunak ano uyawan naman ang tikawas ko. Isu nga inuna akon ah. Ay, una yan. Imbagakan ko na tikat ko nga ibaga. Nasaya at mo't awagas ti panang ibaga. Nasayaat no kasta bakay? Ang mga nuag sakit tinakam na king ka, no ka?
Ay, kat. Adamatan kan kwa na no agsakit tinakam na itimbaga. No amirisan na imbagdag itimbagak kan kwa na, nasayaat. Ngam no agsakit tinakam na, ay makamomotang. Sa bagay mo kidiya. Pagsayaatan na amin timbagak, saan na nasayaat ti aguy uyaw? Kan saan nga iti panagkawkawas ti pangibasaran, tapno uyawam kan katawaan ti may sa tao. Ay wag, pudno day tapakay. Gapula ang ta makakawas iti nginginaan, aguyawan. Ng pasig mat nga utang ako na. Ang babaeng kunakmanan, anya lakit din. Ne, apay nga ya linglingdam day ta sa kamare. Lingdag da mga nuuyawan manan di kukok, asaan ana manicure ka na pedicure. Si kakit dimot mare. Saan mat akasta? Wano na panunod mo, Asa na nasaya at ipanaguyuyaw mo? Gapoy timbaga ni Marilu Dinggan ka? Ha? Aday ta. Gapo, iti kinamanaguyaw mo, kan managdilaw. Ay sos, nakangag ka lang aro di sa o. Ngam sa bagay, pudnumat ka di amin di imbaga na kan ka, sana ya. Kwa mare. Ha! Di ka ba lang amin pilihan matitao ng uyawam? Uyaw ka nga uyaw ngam siga matirumbang nga katawaan. Ang singira ko may tutang yaw. Oh! Ay! Aday ta! Adaman ang tagsingir kan ka. Ay, kwa, saan asyak ni Delia, sir? Saan asyak? What? Talaga ka di, nga awanin ti panagbayin mo si Kadilya. Lakay? Aga si Manday ta nga aramid mo. Ibagam pa iti kolektor, asan asi katagnagan iti Dilya. Kwa, awan nga min pagbayad ko lakay. Iso na ibagak ti kasjay. Salbag ka, mangibabayin ka. Nukasta nga awan pagbayad mo, manggid ka. San akasta mapan kalaing agram-param padita kalsada, may parang mulaing dita kawis mo anangina. Anya? Unaim kumamit, abayadan ni utang mo, tapno awan parikot. San akasta nga agpampamarang ka, baknang. Ngem adumit tinakautangam, salbag ka. Nakanikid kan nawang utang ayaw. Anya laki, dimiting. Oh, dahito iti shampoo. Ingkag di gusan. Dahito'y laang ti ginatang mo. May sa asasye a sampo. Na, di ka pa'y madgimatang ti sabon anabanglo. Uray di kabasitan la kuma. Saanen ama sapul ti sabon anabanglo. Jay bulanan to day ta shampoo. Ison ti isabon mo di tabagame. Anya? Kawang, nala, ingkag di gusan. Inutom day ta Iyanay mo iti makadomingo. Unay kamatin bakit? Sobramat day tan apanagtipid mo. Anya lakit din. Saan kan nga agreklamo, tanangin na amin ang agagatangan. Iso ama sapul nga agtipid ta. Uray siyak jay may sa asasyay asyampo, makadomingo nga usaraw. Nyalaki din. Agtugaw katamangan tapno saan ka amala daw ijay trabaho. Anya nga iti sidaan ta. Daytoy, ugot ti kamute, kan saggay sa tatoyo. Anya? Ay, unay kamatin bakit? Adamat tintad ko apakitsindam. Saan kan nga agreklamo? No anya ti adda, isaw. Yamat ti kastuyan. Mapanagtrabaho ti tao. Awan pa'y naima sa sidaan mo. Di ka dumayamudom dita. Mangan kakit din, tapno saan ka amala daw ijay trabaho. Anya nga nga ti balunak. Kasta mo lang ugot ti kamute, kan may sa piraso at tuyo. Anya? Duarupit apit chay. Gusto day to yan asidaan mikin ni Merto inton rabi. Jay mabate, iso ti balunan na inton biga. Nakipalingki ka matgayan. Un maray. Ne,
Nagadumo day ta pinalingki mo. Dandani di mon mabagkat day ta basket mo. Wen mare, tapno adda balunan dagiti anak ko ama panag-eskwela. Ken balunan meten nila kay ko ama panagtrabaho. Aya. Anya ngay dagita ginatgatang mo, Mara. Nateng, ikan, karne, ken itlog. Ay sus, nagadumo dagitan. Wen amare, masapul ang nasustansya ti ipakan ko kadagiti anak ko. Tapno nasaririt dalata. Kastamatan kanila kay ko. Tapno adda pamigsa nang agtrabaho. Didakkel tinagastos mo, Mara. Ay, talaga akasta, amare. Iso nga rod nga agtrabaho nila kay ko, tapno adda igatang itimakan. Kanda daw mapaya ka sa pulan. Kat, sika nga anya kay dita pinalingkim. Duarupet apetchay. Si daan mikin nila kay ko intun rabi. Di mabati, balunan nanto intun bigat. Anya? Day talang di pinalingkim? Wen, Mare, kasapulan tagtipid. Ne, apay masapul nga agtipid ka, mare. Kat dudwa kayo mat ka ni pare Merto. Awan mat anak yo. Ay na, Mare, no itaapanawan, kasapulan ti agtipid, tanarigat ti biyag. Anya? Sige, Mare, umuna akong tagdardarasa. Sige, mare. Ay, apay matakas jay ti angot ni Mari Nora. Naangdod. Kasla saan na nagdigos? Among bagay, masyarak ni pare Merto. Ngamay, may sa piraso o tuyaw kang nagbasik ng guti kamuti ti balon na idelda. Anya? Uy, masyarak nga raw. Iso nga, impingaya kiti balon ko. Kanya lang kumakayat nga sigan. Ngamamangan nung ibaga na aliklik-ligak. Apay aya? Ay na, nagangtod siya. Kasla day tayo ulos anadulpoy. Hay nako, anyalaki di mo to. Anya? Unay kataulis sa nadulpetan. Uy, kas dyan ti angot ni pare Merto. Kasla day tayo ulos asan analablabaan iti mano abulan. Ay kat ibagam alakay. Ang tay na alumamaya pa nakisarita tapno saan ang mabainan. Mabalik makiday, bakit? Uray siyak, nadlaw kumatday ta ka ni Mari Nora, tanagra na kami idya palingki di agsapa. Sa bali ti angot na sika, naangdud. Ne. Apa ya? Kanya ti mapaspasama kalagi dyan nga kasawa. Amangan matdo tipidan amin ni Mari Nora, ultimo sabon na pagdigos. Tapati si daan da katipidan na pay. Nya. Hay, anyalaki di mo tang. Mangantan, nakaidasara kong. Anya nga iti sidaan ka bakit? Pechay. Do'y talaan? Wen, Unay kamutan. Pichay asin mong bulagat. Huh. Kaya't mo sama tamataya kong. na sasawamot. Apay kumaamatay ka. Kasano? No saan na si mumulagat a pichay ti pasidam, nagpasit nga ugot ti kamuti kan may sa piraso atoyo. Idin to ta mabambanugak nga agtrab-trabaho. Papanan na nga inudyak matay. Ay na nagadulaki din ay ang ibagbagam. Katagpay sumat. Abay, pangit ipanamayatit itad ko asweldok, tadi ka man lang makagatang itinaimas sa sidaan. Agur-urno nga. Anya? Uy, iso adikan sumanao, mangan kakit din. Mangan ka, siksika. Na, Di ta ka man lang surun kon. na, papanam ka rabain! Hoy, Mertaw! Mertaw! Na, di nakinkaskasun ti salbag alalaki. Day, si kamot gayam anak ko. Apay akas na ti itsuram. Kasla ada kaguram. Ay, maruruda kaya asawak nanang. Ngala, umunag ka. Nagyamanak nanang. Apay akaguram ti asawam. Kasano? Di man lang makagatang mat itinaimas asidaan. Tipidin na matla aminan. Na, apay mat akas di ti asawam. Apay,
Saan mo ay nga itad ti sweldaw? Apay akas na ti angot mo. Ay, di kan sa magdigdigusan. Nagangdod ka anak ka. Ay, day tapay ti may sa apakasarunak nanang. Ti din na amin. Ultimo sabon na pagdigos. Pati shampoo. Agasam, may salang asasya ti gatangan na. Iyanay ko kano iti makadomingo. Kasano asaan nga umangdod ti tao. Ititid kumat amin asweldok. Diyay pagpletek amapan ka nagawid ti itid na. Ay, saan ada saya at ti kasta. Makan, kas kada sabon na pagdigos, tipidan na. Ay, jakam mo nanang. Kuna namat nga agururnong ka no. Iso akasarita yung man. Mala, bayam tamapanak to yung balayo inton bigat ta kasaritak. Akat, saan ka pa'y ngarod anangan? Saan pa'y ananang? Kasano ang makapangan ka? Kat simumulagat apitsay ti pasango na. Mala, mangan ka dito yan. Dandani makaluto ni tatang mo. Ay, anya lakit din aya, ti asawam. Yala ama, iti sida anje asawa. Ay, saan tatang? Bayam nga agsida iti simumulagat apitsay. Adamot igatang na itinaima sa sidaan. Ngam di mat gumatang. Yala, kitadaking ka, anak ka. Maumaak nga rod. Makasipsipatak yan. Saan? Di mo kabkabilan di asawa. Siya, pulo sa adyak kinabkabil ni nanang mo. Uwan tawan mo ti madingar aramidan ni nanang. Hustaw, ni tatang mo, anak ka. Saan mo kabkabilan di asawam? Saan nabaling ta umayak to di balayo inton bigat ta kasaritak? Mala, agawid sakit din tarabiin. Alang arod, nanang. Katagyaman na kitimpasidayo Itala ang makaramanak manan iti adobo a karnit baboy. Makatawan sa na puro bulbulong ti paspasidad di asawak. Ay una yan di asawa. Ay yan laki dahi. Ala, inak nga rodan, tatang. Nanang, katnay, agyaman manan. Binigat lakit din nga agregreg tinagango a bulong. Makapasulit ti kanayon nga agwalis. Mare, imbag ta nakita ka dito'y paraangan niyo. Apay, maray? Umay kalakwan iti bangbanglo, lotion, sabon, ken shampoo. Ay na mare, awan ti igatang ko kadagita. Ngamin, agtip-tipid kami, tagur-urno nga. Ay, saan adakas ti agurnong mare? Ngamsan mat anasaya at no sobra ti panagtipid mo. Nang runa iti makan, ken iti personal a gamit yo. Kas kuma iti sabon na pagdigos, shampoo, lotion, ken bangbanglo. Kasapulam dagito, itapno na banglo ka, mare. Anya, nay, apay, nabangsitak, maray? Ay, kwa, mare. Saan ka gumurugura, Ngam, madipay ti payud mo. Nagangdud ka, mare. Anya, ay grabe kamit nga agsa umare. Anya laki din. Ay, pudno ti ibagbagak, mare. Apay, di mo madlaw alikliklikan da kadagiti gagayem ta. Ngamin, di da ka numaanusan ti angot mo. Siyak lang ti makaanos ken ka. Anya, Wen, mare. Agdigos ka. Agsabon ka iti nabanglo. Agshampoo ka. Proper hygiene, tapno nabanglo ka. anya. Sige, mare. Panawan kan. Panunutam dyan bagak, Napanan tidang nga. Kuna maala no nabanglo. Anya laki din. Da kayo matgayam nanang. Sumra kayo Ay, na yan. Anya ti angot na ti balayaw, nagangdod. Kun uray si ka. Nagangdod ka. Nagpadaan yun nga agasawa.
Grabe kayo mo, nanang. Katuan mo. Apay, di yo maangot ti bagyaw. Kandi kay mabain akasta ti angot yo. Nang ro na ti asawam. Mapanag trabaho an agang dod. Di ka mabain alikliklikan na kayo dagiti tattao. No kasta, talagaan na ang dodak, nanang. Katuan, nya laki din. Apay, pangip-ipan am ti kwartayaw. Takas taunay ti panagtipid mo. Kuha nanang. Agur-urno nga. Ibang bangko. Ay, no kasta, punudya ko na ni Mari Meli na ang dudak. Mayat ti agurnong. Nga mangibati ka mat ay iti igatang yu iti kanan niyo. Kanda duma ka sa pulan yu diti balayaw. Anya ti sirbina nga agur-urnong ka. No agsakit kayo mat, tawan sustansya ti kanan niyo. Kan masapul ana dalos kayo iti bagiyaw. Maawatam. Niya lakit din. Ay, una nang, mabiit lang ang tamang timpla ak iti kapiyo. Agkape kayo pa'y sakbay nga agawid kayo. Nay, dakan bagat. Nagbit ka man. Wow, tadyak maanusan ti angot ti balay anak mo. Nati angot na. Ay, Jack Mike explain. Nagang daw. Among di ulas amano abulan asaan analablabaan. Kas jay ti angot na. Naduldulpot nga ulas. Anya laki day. Epay, saan nagdaldalos ni Nura? Uray agdalos no nagang dodamot nga agasawa. Maalyan di balay da. Tauray agdigos akunada. No di damot agsabsabon. Nagang dodalata. Yan yan laki din. Ultimo baso da. Nakalanlanit. Takasanaw. Awan sapay di paginaw da sabon. Anya ka ti serbi nagagtrab-trabaho di anak mo. Di na pa'y makagatang ka nagiti kasapulan da. Nagbali na nakakaasay di anak ta idi ng asawa. Nagbalin pa yun, nagdown. Yan yung laki dahil. Number lang magday ti umawawag. Sino nga tada ito? Ay, sungbatak man lang. Hello? Hello, Maray. Intaray mi dito ospital ni Pari Merto. Kilahatan na talimuda, Maray. Anya? Ay, sige pare, taumayak. Sa dinong ospital? Apay, anyat napasamak lakay. Mabisinak ngamin bakit? Idikwan, nagsipngat-matan ti panagkitak. Idi makapuutak. Adakmatan di ospital. Agkapsutak nga agtrab-trabaho. Anya? Kahit anya nga iti ko na di doktor. Mabalin ka nun arumwarak. Inresitaan dak lang iti vitamins. Tapno pumigsa ka no ti bagik. Kan masapol ka no ang mga anak iti nasustansya. Kaadwag ti mga niti prutas. Sorry alakay. Sorry at alaga. Umay kan lakay tamangantan. Ha? Adobo a karnit baboy. Kan... chapsoy ti sidaan tabakat. Wen lakay. Manipod ita. Kanayonan anaimas ti sidaan ta. Saan akong nga agtipid. Tapno adda pamiksam nga agtrabaho. Kastamatan agumatangak iti sabon na pagdigos. Shampoo. Saan tan atipidin tapno na bangluta. Husto di ko na ni nanang. Nasaya ati agurnong. Ang masapul amang ibati ak iti gatang ko kadagiti masapsapul ta. Agyaman akta nakaamiris kan bakit.
Umay ka man, taarakupan ka, takadigdigos mo. Ay, Makapasalibukag. Kanayon ka nga arakupan itan, bakit na nagbanglukan? Sana kas idi, akas taunay ti ang dud mo. Kas kalaulas sa anadulpat. Agpada ta, uray mo't sika. Nagangdud ka idi. Ngam ita sa anon. No idi, kat kasla ules anadulpat ti angot ta. Ita, kasla ules akalaba with fabric conditioner. Tiyawanan ba'y na pun siya? No ti panagkunanak at mayakar na ti alipospos ka? Ay, nagbidout. Oh, nanang. Agong unget kayo, may tanagapoy di bangkag. Talaga asyak ti pagpungpung tutan da yapon siya. Ha? Saan man asyak ti kasta-kasta day jay alakay? Nanang, na, anya ayang amin ti pagungungtan nyo. Nung nga tamapan nyo kasarita jay tao, itinasayaat. Day jay man apun siyo pilato akabaong direk iti daga jay bangkag. Napanakit inya karan timuhon. Tiyawanan bay na laklakayan, kaslasan alaklakayan iti kasjay ngar aramiden na. Ha? Anya laki din. Nanang, amangan kit di mo to nagbidot kayo lang iti kasta ngay pagbagayo. Narigatan, ay susaya. Ay saan? Sana ka nagbitaw tanakaw. Amok nga inyakar na timuhon. Ha? Anya laki din. Rumor ka di tapon siyaw. Paspasam tagsarita taman itinalapa. Hindi. Apa yung nga ilinda? In may kamot dito, balay may nga agong unget. Ha? Di ka man kundi sa lodsod si kapon siyaw. Amok ti ugalaym. Nalay nga mangyakar itimuhon. Ay saan ako nga aramid ti akasta, Linda? No aramid mo siya kalaang, saan ako mga ipadakan na ka? Amok nga nyakar mo timuhon ije bangkag. Si kalang matkat ti mabalin ang mga ramit iti dayjay. At sino kumapingay? Aniya, ay saan nakaabusta ang sasao iti akasta, taawan amok iti dita. Kan mo siya, saan ko nga aramid ti mangyakar iti muhon. Yaho, di ka man naging diding awan amob. Nagawa na bain mo si kapon siyaw. Naglaing kamutan anang yakar iti muhon. Aniya, No ka ba alam amang yakar iti muhon? Di mo mayakar talipuspos kaw. Mawatam apon siyaw. Anya ka no ti bagbagana dayjay tatang. agong ungat mat anakaw, ibuagbaga na nga iniyakar ko kano di muhon ije buangkag. Anya? Hay, nako. Una yun ay ni Bakit Linda. Tila adda ngay pagpabasol naman. Hawon ang gano'n na ako. Hey, Makalawa sa sana ka na pan ije buangkag sa ita. Sakti umay na ito tudo anang iyakar kano iti muhon. daya Bakit Linda. Hindi pa lang at dagdaga ti ag-aguman na. Amin nakapapa na kat maipapan iti dagdaga. Jakman na mo iti daya abuket. Nagrigat at talaga no iso ti kaboundere ti daga. Talaga nga adu ti panluayan na nga apa. Kasaritam to no agmamaw ti pungtot na tatang. Ibagam ken kuana. Asan abas talatan agpapabasol nang runan no awan mo't ebidensya na. Aywan anak ka. Kasaritak to daya abuket.
sana sayati kas tangar aramidan dayjay alinda ken ka manong punsyo. Ay, sakbat amo iti dayjay abukat. Basta latan asimbugod iti bulay. Kasta unay apungtot na. Iniyakar ko kano de muhon a boundary mi iti bangkag. Ay, una yan. Amangan kit dimat no sa bali tinangiyakar. Ay na. Kagap-gapok iti bangkag itay bigat. Napan ako kinita ti ibagbaga na amuhon. Ngam, saan mo't anayakar? Anya? No kasta, duling nga ro, ti matana. Ay akat no sigod mat aduling ti salbag abukat. Uri saan anayakar? Ibuga ng anayakar kano, sakat ang pagpabwasol iti tao nga awan mo ti aramid na. Ay, una yun ni Lindaya. Nagado ti kaap-apa na may papan iti daga. Wala nga raw. Amin matan akaapa na kahit maipapan iti daga, dahil tati makagapo. Ay wala gayam. Kita ang konsyang. Sapay iso ti kaboundariyo iti bulayo. Ang mga no pagatapan na kamay, ang mga yakar kano iti muhon. Ay, padasan na. Sana siya ti kalkalabanan na. Amangan no isukit di ti mangyakar iti muhon mi Ay wag. Iso ama sa pulaan. Nalaing kamay. Among matinday siya agum iti daga. Awan ti kaakaaruba no siya ti makapungtot. Pagpiang-piangag ti lubong na kung nagtumay. Anya lakit din. Nay. Apay ngay. Kasla na yakar mo ti boundary aruba. Anya na yakar nga bagbagam at si kakunsyang. Nay. Napigsapay mo ti panagkitak ti kunak. Apay ngayon, sigud mat nga idya ayan ti abay ti kayo ti mahogan iti ayan ti mohon tayaw. Gamita, kaslanay denden matan. Ay, di kang sasawi ti kasta si kakunsyang. Saan asyak ti kalkalabanong kurak tumag? Anya? Saan anakaskas daw? No si kaman bilang tinangiyakar, gaputa sigod nga agom ka iti daga. Anya? Amin nga min akaap-apam ket may papan iti daga. Saan aya? Hay! Agtanang kakadagiti bagbagam si kakunsyang. Ha? Ang mga nonya pa iti maramid ko kan ka? Anya? Ha! Ni Manong Punso. Pagpabasulam nga iso tinangyakar iti mohon ijabang kagyaw. Sa ita, si kamat ti mangyakar iti boundary dito'y nagbaetan ta. Anya? Nagalasa talaga ti ugalim. Kinataom samatan ti kinaagom mo iti daga. Agom! Nanang, anya di mang mangag ko itay? Kaslada kasinsinong batyo. Day taman ka aruba anak ko. Ha? Daapay man niyan ti Linda. Agasam man ti naramid na. Jay mohon nga da iti abay ti puon ti mahugani. Inyakar na. Ti awanan bain a babae. Anya? Wan anak ko. Uray mapan mo kitaan. Inyakar na ija abay ti CR tayo. Tapno lumawa nga ta ati dagana. Ngam saan amabalinday jay nga inaramid na. O na yan ayan ni Auntie Linda. No apay mat ayan nanang, naagom iti daga. Ha! Ison ti katatao na anak ko. Ti agagom iti dagdaga. Ay, Diyos mio, Marimar. No isungay nga ta ti agoman ti daga nanang? Anya? Ay, sika talaga anak ko. Tila ibagbagam. Katuan mat nanang, naagom iti daga. Ngam no iso ti agoman ti daga. Ay, jaklamon, anya lakit di. Talaga doy dya bakit Linda? Amin mo ito nakaapa na.
kat maipapan iti dagdaga. Wan nga rod, friend. Naagom iti daga. Isu ako nak. Kasanungan tamot no isu ti aguman ti daga. Ay, awanan Saan na pa ila nagnumaran dagiti daga nga inaguman na kat inaguman ti daga. Pakawan na. Una yan ayamo ti tao nga agom anya. Agasem man, tapabasulan na pa ni tatang anang iyakar kano iti muhon, iti bangkag. Kun nanaladay jay. Wagas na laang dagi jay iti kinaagom na. Amumot ti agom a tao. Ado ti pasakalye na. Tapno laang maala na ti gamgamgaman na. Sa bagay mo kiti Basta no maipapan iti daga. Numero 1 nga iso ti paglaingan ni Bakat Linda. Awanan bain akun siyang. Enton ko ni kakti pagnakman na. Nanang, pang-asiyo kumamit Husto ko man day taapan na kiap-apayo iti dagdaga. Anya husto nga ibagbagamat si Kaber. Kas iti kanayon ko nga ibaga. No rights ka! Rights ka! Anya? Kaya di asawan, aminin nyo matlaangan na da kayo tinangiyakar iti boundary tayo kada anti-konsyang. Day tangiwat mo. Di ka man labid-alabid si Kaber. Amangan no damakanggan ka. Anya ka matag. Anya? Awan maramitan ni konsyang iti naramid ka. Anya ko mga iti mo na may papan iti dagdaga kat maagmag. Anya laki day. No saan mo pa'y laang nga isublit ti iniyakar mo amuhon. Talaga akaswan kan. Anya, siya, kaswam. Di kaso na. Apay ko sanak amabutang no idarumnak. Anya? Amangan kit din o si katimabak. Kat matagikwak amin agraman tinagsaadan ti balayaw. Sa anak amaag tapno itulok ko ama pasamak dayta. Anya pa'y lang dararamidam. Di ka kumapanan ag file iti darom. Tano bilang tasyak tagbaligay. Awan lang araw ti papananyaw. Malalaman Saan asyak ti banggaam si Kalinda? Saan nga agkuri kanyak ti kinalaing mo nga agagom iti daga? Tandaanam dayta. Ay na, apa! Ay, punaklaki din o sino ti masabat ko. Na kayo maggaya, maagom iti daga. Nagawan mo tanabain mo si kabakla! Tanangam ti panagsasao, Katputnumat nga men, Auntie Linda. Saan ko man nga Auntie Linda tinagan nyo kat? Agom iti daga. Saan nakngaw awagan iti kasta? No demo kayat nga ikan kay ti pagnakmam! Ay na, Auntie. Saan kay kadiunay nga agong unget? Tama nga numahay blood kayo. Kati daga lang nga road ti mangagom kada kayo. Anya laki din. Anya? Ay! Pumanaw ka dito isang wanak! No kayat mo pa'y ti agangas! Aging gainton biga! Ako pa talaga ang tinakot mo. Hay! Di ka man lang yan! Anday ka, nagsakit ti barokong ko, anak ka. Nay, apa yun ngayon, nanang? Ay, tiyaga mo, nagsakit ti barokong ko. Agraman tel-tel ka. Ay, sumuruman ng ti high blood yun, nanang. Dahil tangamin di bagbagak kay. Pangaasiyo kumata husto nga minen. Sardengan yung ti panakiap-apayo iti tatao gapulaang iti daga. Kitain nyo ita. Ag high blood kayo pa yun, gapulaang iti dayta. Anya. Kahit kasanon numatay kayo. Ti dagamit laang ti mangagom kada kayo. Una yan. Nakababay na pa kay si istoryaan dayta, nanang. Ay, sumardeng ka man. Saan at tila ibagbagam? Tadadalaang amakapong totak.
Nanang, awan lang nga rodin di makukwarta tayo. Kasta pa'y laang anag high blood kayo. Gapo lang itidagdaga. Anya lakit din. Tatang, damag ko ang masakit ka nun ni Auntie Linda ita. Kasta ay isumutla ang ajak maranaan numapmapanak ijebuang kag. Wan tatang, adda ka no ang nakaigdala ang ditabalay da. Anya, Anya nga tano, mapanyungot sa rungkaran, tatang. ayaw na nga agpaiso anak ka. Mapanakman inton malam. Inakman matsarong karana nga uray na agom. Amang ano at damot yung tagururay kan kuana. Ay, anya lakit din aya ti ago matao. Isumutla kayam asya anakan amaran ranaan amapmapuan ijebuang kag. Adda ka madakayam dito'y anak kaida. Agmalmalaman ang anak kaida ka. Ha? Aywan nga road punsyo. Ay, naibaglakit din tay may ka, tapno sa rungkaran na. Ay akatwan uray na agum ka itidaga. Kat sarong karan kalatamat itaam masakit ka. Anya, Itatamo sakit kan. Saan mo mapagnumaran dagiti dagdaga nga inagumam. Ita, tidaga buten ta agur uray ang mga gumakan ka. anya ka din dagita nga ibagbagam si kapunsyaw. Imay kakaday tapno sa rungkaran na. Wano imay kalaang tapno insultun na. Ibugbugak lang te puno Linda. Isuasaan anasaya ate agag-agum itidaga. Tabangan no saan nga agbuyag, kahit sa kanti aguman tidaga, narigaten. Isu nga agbulbaliw ka kuman. Uston ti agag-agum itidaga ti akin daga. Andiyan lakit din. Kasta ti imbagam ken ni Linda. Ay akatuan na kun siyang, inbugak nita ka nakuha na. Pinalagipakman iti sao, asaan na amalipatan. Ket, imbagman no saan anasair tirik na iti imbagam. Akat adamot yan nakanakuha na no masyaer. Sa bagay mo't di Amirisan na kumamit akit di dagiti inbugak. Gaputapon numet. Kitaam ita. Gapulang iti panakayap na iti dagdaga. Isupayakit din, ti paghay-high bloodan na. Ti luko abukat. Anya? Nungay nakarot ti high blood na. Sakit na tay. Di awan mat lang arot. Isun ati aguman ti daga. Anyan lakit din. Alaman, tasyak mamot ti mapan ijabalay da inton malam. Mapan kumamot sa rungkaran ti salbag nga agom. Uray agom akit sa rungkaran tayo latta. Ay akatuan mapanakainton mo lang. Tapno makitamat ti sitwasyon na ita. Sigurado kayo itiday tananang? Wen, anak ko. Amangan kit di mo at no saan da kayo apaster kan numapan kayo di tabalay da. Ay, padasaklat ta ka di, anak ko. No saan nakapaster ka na, katanya ngay nga rod. Agsubli ka. Ay, saan kayo kumangaminan amapan? Mapan ko laeng sa rongkaran, anak ko. Uray agom iti daga akit mapantay latta kumustaan. Takaaruba tayo kat nga rod. Sa bagay matkit di Alang arod nanang, ing kayon bareng paster kan na kayo di tabalay da.
Wan, siyak daytoy. Uray na agum ka iti daga. Imayak latta tapno sarungkaran ka. Anya, Kat, kumusta nga iti an-anayam? Agpapigsakan, Linda. Saan mo nga itulok ako mapsot ka? Ta mga no ti daga, ti mga gumken ka. Gapo iti kinaagum mo iti daga. ay, si kakit di imay kansalaang mo dito, tapno insulto na. Ay, saan mat? Ibagbagak laang mat ah. Anya kalakit din. Napigsa ako. Nasayaat ka din o kasta. Ang sapay la kumata no pumigsa ka. Agbalbaliw ka kumamatan. Sardengam kumamatan ti panagag-agom mo iti daga. Anya, Saan anasaya at tinaagom iti daga. Taamangan no saan nga agbayag. Kat sika ti aguman na. Amoyo nanang, nangag ko amin dagiti imbaga ni Auntie Consyang kada kayo. ha, No dangdangken ti ibagbagana, kasla ang angaw. Ngam no amirisan nyo ana imbag, pudno ti imbagana kada kayo, nanang. anya, Gusto ko mga minan ati panagag-agom yu iti daga. Tani, kitaan nyo man. Gapulang iti dayta, iso pa yun ti makagapo no apay nga ag-high blood kayo. Iso husto ko man nanang. Husto no diyo kayat ada kayo ti umuna nga aguman ti daga. ay, uwanan ako. Agbalbaliw ako. Ay kanta saya at mat ano kasta nanang. Anya lakit day. Bueno. Này, cái quá trình anh để cho anh đạt biến thái gì dạng hentai như này. Là kể về quá trình thành lập công ty. Quá trình thành lập công ty. Đúng. Lúc đó anh đâu có ở đây đâu mà. Thì anh biết được lúc nào thì anh kể đó. Từ cái khúc anh Bảo đi vô công ty á, đúng rồi, đã thay đổi thế nào? Đúng rồi. Chỗ làm. Đúng rồi. Là chỗ làm. Anh lính sinh gì chết mẹ tôi rồi. Ngoài cái chỗ làm ra thì anh có biết tại sao mà khúc sau em quay để trống này không? Vậy tắt background tí em sẽ cho anh vô hình. Đúng rồi, cái hình cờ bạc đó. Sao không để phông xanh nào? Phông trắng thì vẫn tắt được mà. Được không? Được không? Được nhưng mà tắt luôn lòng trắng của anh Đạt. Ai cũng tắt hết rồi chưa quay chưa tắt lòng trắng được. Quay cái gì mà ngồi cười không gì ba. Cứ nói chuyện bình thường thôi. Đúng rồi. Đó là mình đang quay rồi đó. Đang quay nhìn mặn hàng thấy buồn cười. Đâu có làm chuyện ma nữa anh. Làm clip anh cứ gửi cho em cái clip mới gửi đây phải không? Clip nó hay mà edit đỉnh vậy. Như vậy Đạt đúng như vậy. Độ lên anh gửi vô hàng với lại gửi cho sai rồi chưa làm được. Như vậy giờ vậy kiếm con chó là được. Lấy anh vay đi kìa anh vay con chó vậy đó đi rồi cho kìa. Ủa mày chưa nói là chỗ anh có ba con. Chỗ mình chưa đi ăn đi. Chưa đi ăn. Anh Đạt nói là ở bạn này có ba con chó. Ba ở đàn đó là bạn đó có ai? Đó anh bạn đó có Sang. Là sao? Là có anh Đạt không? Không có anh. Cái này anh được. Anh không chuyện đâu. Để hồng dưới. Anh là chủ đàn chó rồi. Có ai có chó không biết. Anh là chủ chạy chó mà chủ chạy chó có nuôi 2 con chó. Anh chưa có 3 con chó mà có một Sang với anh với anh Thảo ngồi đó thì chắc chắn là Thôi. Vậy thôi. Lật quá Đạt. chắc chắn là Mà em để cái tầm nhìn gì cao quá, cái tầm nhìn thấp thôi. Cao quá Bảo nhìn không tới hướng cổ lên hơi mỏi. Tầm nhìn ra. Tưởng cái này khó bảo mà. Tưởng khó bảo. Kể tiếp. Bảo được chứ em. Bảo rồi giờ em mời được vô nữa là Bảo được. Hồi nãy mời chị Nhi nãy Nhi kêu ngại. Bảo Nhi là mệt nữa. Biển nhau. lái gì vậy không? Biển nhau. Gắn 5 phút nha rồi solo bơi không? Solo ra ven à. Solo hả? Đúng rồi. Xong rồi chọn tướng đi anh ơi. Solo căng dữ ta. Gãy ghê lắm. Tức là lát á, ý là này là đang 2 người nè, lát solo và ai thua thì ở lại, còn ai thắng thì đừng ra ngoài. Đấu kiếm nha.
Đúng. Kiếm công không em? Kiếm thẳng em? Tùy anh em thôi. Anh kiếm Nhật nha. Mà lúc đó phải quay cận cảnh với kiếm nha. Kiếm Nhật thì biết gia su Kiếm à. cái kiếm à? Được không? Kìa đạt gia Sát su chưa? anh à. Bảo nó cày kiếm qua chốc em mà. Anh lấy xin dao anh không? Xin dao cầm đầu rồi má. Xin dao cầm thương không đó. Xin dao cầm thương. Thì đúng rồi. Đâm vào đâu nha, dài hơn của đạt đấy Dạ, ha. đạt là chắc rồi. Hơi không mũi chỉ à. 3 cái là hất lên đó nha. Ba cái hất lên. Chót nha. liền. Ê, mình nói chuyện gì ở ngoài có nghe em mà. Nghe rõ luôn, nghe có ồn luôn. Nhất cái âm. Sao này? Xíu em ra ngoài em tắt tiếng. Nghe. Giùm anh nghe nói vậy mà không chết luôn. Không tí đúng có đăng clip thì lên luôn rồi xong mỗi đầu cái. Có đâu, ai Để làm nguyên gì si luôn. coi gì luôn. Đấy nào Ai sai làm lầm. gì? Đang Không. Facebook mà. Anh kỳ cục quá. Em lip sync cái miệng anh nói chống phá nhà nước cho lại cái cục. Đồ. Mặt thành nguyên. Được không? Bữa clip xin clip thằng đó để cho clip. Bữa dám quay clip hàng. Kia clip xin mà em ngồi em quay em không mà em có nói gì luôn á. Em biết xin thôi chứ vậy đâu biết em. Có nhé không em? Có. Lấy anh cho em coi lại. Dạ. Em biết, ok. Mai mốt em quay lip sync thì phải đưa cho nó 2 cục xương gum. Không yêu. Vậy 3 cột. Ý là Không. Bộ. Em có nhép gõ gàng. À, Bộ Cắt hủ vô. không? Bộ hủ. để lấy anh cho coi để anh gửi anh lên lớp nha. Đấy. Nó quay clip có cục đâu, phôi. không sợ gì. Nó quay clip cục phôi mà không bao giờ thấy nó mở cái mic lên. Có nhúc nhích cái miệng luôn. Nó ngồi nè. Ủa nè ơi, clip Cái tần suất bạn đạt liếm là nhiều nha. Không, anh đạt. Còn mấy hàng là tầm khoảng là rất là lâu luôn á. Ý là anh đạt là nhân tốc độ lên. Nhân tốc độ lên là tô nhanh rồi. 2.5 rồi đó nha. Còn mấy hàng mà nó liếm mà chứ ngồi lại lâu nó thấy nó liếm một cái. Em nói gì nếu tôi nhanh lên 5 chấm thì cái lưỡi li lị. Nó cái đầu của anh. Muốn coi lại cái clip Naruto. Vậy đó, làm reaction phải vậy cười nhiều. Đúng rồi. Thì Cái đúng thứ rồi. thời làm bên phòng cũ thì công ty cũ thì. Đây, lấy cái quay cho nó đưa trên cái sụp này để làm reaction luôn. Có mà để tí em nhắn cho mê cho ngoài team luôn nhé. Để cho mọi người xài luôn nhé. Kiếm một cái ổ. Nát. Chết Nát, mày. nát, Còn nát, nát thì nát. công ty thấy ỉa luôn. Đâu có nát tiền mày mà. Rồi anh Nát mình còn vô được mà đúng không? Sao bữa thấy dọn hết qua mà. Đó là Con- xã mấy gì liệu nặng. Em thấy Xã mấy bản quyền Nghĩa nữa. là có gì em sẽ copy cái clip này nè, em quăng vô mấy cái phòng khác luôn. Phải nhái em mà. Ok, Em em bắt đầu vô. Thì hỏi người ta xin. Chung kỳ cục mất. Đăng ảnh vô đăng ảnh cái chỗ nhánh bản lương á. Thì nè, ý là anh Đạt là sợ người ta vô tìm coi clip của mình. Đúng rồi. Mà tìm không thấy. Bây giờ Phải đem cái ra bài ngoài bài lại. cái đó luôn, bây giờ upload ra cho mọi người luôn, khỏi phải tìm. Được thì chạy bánh cháo luôn em. Em định thuê mấy con nữ bên nên được mà nó em hỏi nó giá bao nhiêu một cốc nước nó không chịu. Em tính bao đêm đi. Nói Chưa, giờ có clip nha, khuyến thái dị dạng trên tay. Thôi cắt khúc này. Ý là bao mình làm việc xuyên đêm hay sao? Ý là em phải nói thẳng là bây giờ Biến thái dị dạng. Suy nghĩ gì đâu không em thể phải nói cho người ta biết là em cần cái gì chứ. Không em có điều biết không? Em mới nói trước mà em lấy cái mặt nó em lấy cái mặt lip sync nó xong rồi em sẽ lựa mấy ông cụ bà cụ mà mua bất động sản. Đúng rồi. Sao nữa em cũng nói gì? Anh này ông meta vậy? Như là meta bây giờ là lừa người già để Kỹ dưỡng xong rồi kiểu bạn đi. đúng rồi em sẽ dùng làm cái gì? đúng rồi lúc em sẽ bật cái fake cam của con Huyền lên xong rồi cứ để nó thôi đúng không? Công an thấy không? Còn em bắt em đâu? Làm sao hỏi vô cầu đầu mình đáp trước. không biết là cái trên cái clip Làm bằng chứng trước tòa luôn, ở đây có bằng chứng luôn. Ở đây tự quay lại bằng chứng của chính mình luôn. Quay lại clip như mấy năm nhỏ bên Nhật mấy con nhỏ đó cũng bên nói chung ở vùng miền Trung của em á 36 78 quay chim lên rồi quay phim up lên Facebook thách thức cái bạn anh Đạt chống phá nhà nước nó hơi bị đẹp luôn. Trời, hồi đó anh chống rồi không? Nó chống mà mẹ anh Đạt hả? cái áo còn này là có mình scale màu lại. Ok giờ chỉnh đúng cái áo màu anh Đạt luôn. Đúng chỗ này nó chỉnh để thích thì ngày mai anh mặc cái áo giống y chang giống vậy lên. Nhớ nha. Áo sọc đàng hoàng. Chu bê tốt đàng hoàng. Chỉ cần em đổi màu áo thôi. Ok chưa?
chuẩn bị sẵn hết rồi cho tương lai. Từ từ. Bữa giờ là anh em mình vô chắc cũng gần đủ rồi, thiếu mỗi anh ổng thôi, ổng với lại anh Khánh thôi. Không nào, bọn anh đâu có vô đâu. Thì hai ổng ngồi nói chuyện nhau là đẹp luôn. Có đi, có. Để ông hai ổng ngồi sạc ông Khánh một chàng chàng đẹp luôn. Em khó mời bọn anh chứ lúc em Khó mời đi. Khánh còn được, mà bọn anh hơi khó. Khánh toàn đi ngang không la liếm không có chịu vô đâu. Là Mày đi bị sao nói chuyện với Khánh này ngoạn. Vô thôi, hét tên. một phây là một kinh rồi. Mít đi mít lại. Sao? Random xào như là xào dưa. Cái này là MC mà, MC cây mà. Cái lòng người ít là em cắt hai anh ra nè, để người kia mình chia ra là xong. Lòng xào dưa nó kia đó. Em còn làm hậu trường, đấy là hậu trường đó. Hậu trường. Mọi người muốn làm sao đó là. Ok thì cứ quăng lên đó mà ai sử dụng được gì sử dụng thôi. Thì ý là tùy Cái folder mà mặt anh Đạt, cái mặt anh đấy em sẽ để nhốt trong folder riêng. Cái mặt này không, cái mặt này chắc chắn cái mặt chống phá nhà nước. Em sẽ cắt cái khúc này ra cho em để hình avatar Facebook rồi em lên em chửi nhà nước. Em có một kênh làm game. Cái kênh đó em sẽ lấy hai người ra cắt cái nền game ra để cho game cờ bạc. Game nào mắc mẻ xíu nha. Game cờ Là bạc. cái kiểu rồi. Cờ Bạc bạc. ra Bơi lội chỗ kia chứ mấy em suy nghĩ gì vậy? Không, Em suy nghĩ gì em có cái game mát mẻ là kiểu ăn hà. Đúng rồi, đó, qua còn kéo lại. Game bơi lội chỗ kia. Ok. Rồi rồi.